la megana de dinate nuyo hafi navaho namo mauje megana de dinate nuyo hafi navaho namo ola sifia yo nyeme bebe manyo namo Yesu chwa fiana Adoram toi baby tu as fiana nyemawe benanu na be nyefutowo Jesus is passing this way this way this way Jesus is passing this way he passing this way for my life. Jesus is passing this way. Come on, come on. This way. This way, this way. Jesus is passing this way. He passing this way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, He's make a way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, hey, He's make a way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, He's make a way. A child be yawo, yema watamo. A child be yawo, Yesu atamo. A child be yawo, yema we atamoro. A child be yawo, yema watamo. A child be yawo, ola tamono sia, yema we. Yemawa tamo echo wale beyawo yemawa tamolo echo wale beyawo oh Yesu le tamono le zayame ele tamono le zayame ele tamono le zayame ele tamono le zayame no vinyo kwajise meka gbojo meka imegbotomo Yesu le tamono le zayame kwa benya jise echo wale beyawo yema uata molo echo wale beyawo Yesu atamo echo wale beyawo yema we atamo nawo echo wale beyawo Yesu atamo zipo na kwa mausinu Zipo na kwa mausinu nekahawo so boha ala zipo na kwa mausinu se neveve wo so boha ao zipo na kwa mausinu Zipo na kwa mausinu Zipo na kwa Yesu sinu Nekakawoso Bokala Zipo na kwa mausinu Nevevewoso Bokala no vinye zipo na kwa mausinu nekakawoso bohala zipo na kwa mausinu nevevewoso bohala zipo
Yeho Nakpomau Sinu Nyemakenu Afono Aklonya Dekeo Yeho Anto Awa Vanam Nyemakenu Afono Aklonya Dekeo Yeho Anto Awa Vanam Avawola de la signe Kachula de la signe E atanye mafono Akenu Aklonya de keo Yehoanto Awavanam Amenuvela de la signe Kachula de la signe Ye mafono Akenu Aglonya de keo Yehoanto Awavanam Yema funu Akenu Aglonya de keo Yehoanto Awavanam Yema funu Yema kenu Aglonya de keo Yema weto Awavanam Yema funu Akfunu Aglonya de keo Kake Yehoanto Awavanam Yema funu Akenu Aglonya de keo Yehoanto Yema funu Akenu Aglonya de keo Yehoanto Eja wa parole zayame Eja wa parole zayame Tom nyaba sigbe popome Bija ho mauva me Chokana Mauva me chokana Oyebe pastor sunu Edem Eja klomile zayame Le betodorame Le betodorame E menyebe apre jireti ya Eja dida se Babe eja dida se Yesu le ira mile kamele zaya memele komi Partager vidéo ya Nyanovi Olivier Blokpo O ira mi partager Blessing partager Mi partager Me kwasebe Naomi Mi invite mo le zaya me Tom nyaba sigba popome Miako mauba me Pastor Sunu Edem chokana Asigbene dina maule bagbeta Amen. Amen. Pastor Wezonlo You Mauri Ramilo Amen. Yo It's a blessed night, and I'm grateful for what God is doing, for giving us this opportunity for us to share His word and pray together. It's good to have all of you, and it's good to be here. Thank Minister John and the wife, Gifty, for this honor done me. I bless God for their lives. Pastor Be Zanyere na ye abe Idakwe na maude ne bagbeta Ike Novi John Bakle Gifty Okbe na program ya Zan anyi ya irabe zanami Nengba ble mi cha Ikwena nene O irami Amen. And so I thank God once again for making it possible for us to come to Togo and to spend time with Minister John and the wife and his team. I bless God for their life. If you are me do ways on miakata, me okata lese miankwa. Me do ways on miakata, enye fianyi nyuade. Kada bo viade le miasia. Miagere ma o benyame. Miakodom se miabe lubo kleme bobo kleme mtilasia. Miachitreji mia atobera. Dans la Bible le asiwa maklen we viado miatoreji mi adobera les anciens. Amen. Amen. Psalm 77 verse 14. That art the God that doeth wonders. Thou hast declared thy strength among thy people.
thou hast with thy arms redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah. Hallelujah. Ebe wonyema wike wona nukunu eye ko abose Selah ko de vio e fianyi ya me okata le dotom ele mile senyen ko a mawu make nye amedela mawu make nye nukunu mawu a Amen. ega le klaloba bena wodeka ple mawu benya ya chire mawu benya jia to trode ava wagbeme. Amen. De ade ava wagbeme. Amen. Mawu aga olu yadele wagbeme. Amen. Le Yesu Kristo ben come. Amen. Mawu ke mi subona ebe ewenye mawu ke wa nukunu ezaya me anukunu ajola me de bagbeme. Amen. Ajola me de be son de fe. Amen. E ya me katando toa ne akonya mawu benya e adogbeda to nyame a to trode ava wagbeme. Amen. Le Yesu Kristo ben come. Enyame kwese ela be me kpo mawo be nukunu ogede le nyagbeme me kpo e le fofo nya oba gbeme me kpo le tonyo oba gbeme me kpo e nye to me to me nu ke mawo a enye nu de ke wonuku da ko benye nukunu mawo a menye nya ko nye mi glo na o akena de onye mi to me mi kade mawo ji mi ko mawo ji sebe fianyi ya le zan me a to fi que le doto milo la America o la Ghana o le Togo ami o kata le Camel doto mia afeto Yesu a to koseme a akasimu ofianyi ya. Amen. Le Yesu Kristo ben ko. Amen. Genesis o se ba gba le banto chapter 45 verse 10 and 11. And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that you have. Verse 11. And there will I nourish you, for yet there are 5 years of famine, lest thou and thy household and all that thou hast come to poverty. Fear. Mau glonyade na Israel vio ekono aboyo mele Egypt ebe miao ya miano te pede ke wayo be Goshen fima ke miao miano la nyiba magia ele mebe miao ameoka no nyiba magia mia tede munye alo mano miagbo mano miagbo mia vio mebe enla ogbo ke mele miagbo a ele mebe do wa ma ano Egypt nyigbaji pe amaton ake miao ple mia vio ya eke mele mia gbo fi ke mena mi be boshina edoma wumi o. Amen. Edoma wumi o. That Goshen is a place of nourishment. Even though there will be famine in Egypt, even though we are in the world, but we are not of the world. We are the children of God, and what affects the world does not affect us. God said as long as you are in Goshen, you are immune from the things that is happening to the world. Loko la befifia obe corona va. Dane edo abuya. If you be aware, edolele ma dujiwo. Enye immunization. If you be odo na de na obe where ate dolele ate dogo, ake ma dujiwo. Nene mama obe de Israel vio no na Egypt. Dolele ikakle afoku kle nu jode amejo ke jode Egypt vio jia. Ma jode yi vio jio. Ela be fi ke idauda. O na te fama be Goshen. Via mana glo na be mawu via. O dami de Kristo Yesu me. Fi ke mi la. O yo na mia obe, nya be no fe nya be Goshen. Ele ke Israel vio no. Goshen. Even though be Israel, oh no, Egypt ni gbajia. Na Egypt to le kuwa, alo be do wa me via ojia. Me jonade Israel vio ju. Ela be mawu to wo be no fe be ile odo me. Fi anya ne ko Yesu Kristo jisa mawu le ji o. Mawu le ple o. Nu ka jore kike me to ojia, ma jore mi aji o. Hallelujah. Exodus. What's about Banlevelia? Taenyi. Exodus chapter 8 verse 22. And I read. And I will save ye in that day of the land of Goshen, in which my people dwell, that there will be no swarm of flies that shall be there, to the end thou may know that I am the Lord in the midst of the earth. Hallelujah. Ebe wa do Petruvio wa gbano Egypt vio benu. Dake be me likli miao le Goshen da. No ba do fi ke ma o be viola o ma te ma tede mianwo.
miawo ya ma te tere miawo ma te du miajiu ela be fi ke mi la mawo ba me do me no ele kple mi. Christ is with us. So where we are dwelling, in our dwelling place, no sickness, no trouble can affect us because we are in Christ Jesus. Now, Exodus 9, verse 26. Hallelujah. Exodus 9, verse 26. Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail. Goshen stands for three things. Goshen not no meton. Bando immunity. Evelia, a place of nourishment. If you go nyamele, aloponu nyamele. Etonla is a place of exemption. If you get another jola mojia, and we are what they told them. Then you know meton. Ye Goshen teacher na. Ye magrona obedi. Nende mama udon bene Israel view. Elemebe ono. Egypt enyi baji. Do wamova. Kaka over. Obe Egypt tobe everyman to oku. Kake Israel view a elemebe ono. Egypt enyi baji. Kake eyawa. Dolele mame duojio. Do wamame duojio. Yawe everyman to omekuo. Fianyi ya alo etroya. Fikele do tomle ezayame. Magrona obedi. Nu yokaka jona. Mikola le teleji. Ameyaku afoku yajo nu imagine na o takala jo miawa majo de miajio ega made Yesu Kristo kofia na ko Yesu jisea yenye usekata oto ye bebe ademida to fupepekle hakaya okatame wanami agbemafo eta fianyi ya na akọ ko sedale Yesu ji alo we ameke ko Yesu abo afeto klo de la ele na kwa jeje sibe fifia ile Yesu Kristo me efeso to ba gbane ta febe eyike oku eyike ofua eva demida eyike oku a mi am okaka hojisa mi kupli odi mi pli mi fokpli ya mi no ni gle Yesu Kristo le jifo nu to me kanu ka jola ni gba to ji a maka jode mi aji o le Yesu Kristo ben come Yohana ba gbane ta wi aton wi adre la globe na mi nu amenye enyenya no mi amea mi ache kukede Kenya bele nu fomche ekucheche kple ele ka nu agbadu okucheche hu mi ma wodo abele ka mele kple kesare ka vadu mi ma wodo amunu ma fa na mi fo na mi wodo fo amade ke me kpefuwa wa vadu ma wi ke na me be mi ko wodo a ma ma ka na me be mi ati wan nu agbe e mi akpo vivi se ne le Yesu Kristo ben come mi ma ku ke bo mi anu agbe. I'm telling someone listening to me at the sound of my voice tonight that if you are in Christ Jesus, even though you are in the world, you are not of the world. The children of Israel were in Egypt, but their place was called Goshen, and things that affected Egyptians could not affect them. So tonight, as you are in Christ, things that affect those who are in the world cannot affect us. Tonight we are going to pray. We are going to pray and believe God for somebody's marriage, for somebody's child, for somebody's dying mother, for somebody's dying children. We are going to believe God. Amerebe dada alo fofo ekele adolebaji ekele do tomi fianya afeto Yesu Kristo le klalo be ya ko e ya de be musa fiao be na kpe Jesus be de never Yesu Kristo gbo a ele hikame akebe ganye hikame to ebe de bidajo ekluvi futola be fitime be musete le kolese to bagbale tagba to buku wi eton lia. He have redeemed us from the kingdom of darkness and have put us in the kingdom of light. Etagba agbeye ya de economy etemi no yomi mi acheku ene cheku vo manu agbe mi aluku chechema le Yesu Kristo ben come ta ike mi acheko manu ji ha o afi ike ne leko agbele loko be Yesu Kristo to emenye manu agbe nyama ku o o me sa me ka hoji nyese a akwago ma vo ka bo ma tron da fianyi ya mi ato gbere mi ma tron ela fi ke mi la mi mele kika mo ka ke mi le Yesu Kristo me dokola be le ke Israel fi ono Goshen ono Egypt to manyi gbaji ka ke wo pona Egypt to be dolele wo pona oba fokuo wo pona oba gege wo pona no yeke jona da moji ka ke de keme tanado wo fianyi ya le Yesu Kristo ben come a akwe blinku akwe waje ile wo dusime akwe waje ile wo miame ka ke de kema fogo wa gbado ela be le Yesu Kristo be vi ela be Yesu Kristo de
tafiani ya mi Jacob akpedada usa yeyi use nasi uye kron nyami misi yeyi udi na ye usa yeyo usa yeyi oh use nasi oh ye kron nyami Everything you see with your eyes, they will not come close to you. The Lord will save and protect you. In the name of Jesus. 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 Believe that you are in the world, but you're not of the world. You are the pillar. Let Jesus hold your life. Run to Him. Run to Him. Believe Him. Jesus. Oh, you are the pillar. Master Jesus, you are the pillar that holds. Come on, my life. You are the pillar that holds. Master Jesus, you are the pillar that holds. I believe my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. Hey, you are the pillar that holds. Your worship can bring you a breakthrough. You are the and you will eat the fruit of your labor. My life, my life, my life, my life. Master Jesus, oh, you are the pillar that holds my life. We thank you for connecting with us today. I can see Peter Kwapon. I can see Sarah. Hey, I'm a fool for joining us. I can see Daniel Adoko for joining us. All those who are joining us today. Victor Dobe, thank you for watching. Thank you for connecting with us. Jesus, you are the pillar. Thank you for joining us. Blessing Mesa. Thank you for joining us. Master Jesus, wherever you are, just you are the pillar that Jesus came to save you. That remember Jesus Christ over there. Jesus Christ over them la. Oh, you're not much of a Goshen. Oh, yes. I'm going to go Goshen. Fubekbeo, Towamel, Lublena Meoa. Oh, but you are Goshen told you. And I've been more women no blue. Come on. Ever coffee Jesus Christ on me. Ever if Jesus Christ Jesus. Nella Jesus Christ man. Ever foot to adeke to wamadeke. Accident aleke afokwadeke wa doa. Akwa blemku. Akwa blemku. Materenuo. Eko maudisa. Keworu na brema tedemunya. Materenuo. Afokwu de shele. De shele wa na kwenchia. Me ho Yesu jise. Materenuo. Le saya. Yehowa ye. De shele wa na kwenchia. Le video va kwenchia. Le ponya meme. Materenuo la. De shele le planifier. Materenuo. Materenuo. Mekbo adoram. Materenuo.
nunyo. Wono me ko. Mantere nunyo. Mantere nunyo. Le Yesu Kristo ben come. Mantere nunyo. Le Yesu Kristo me. Hey. Nyo kaja wa do le hikama. Mantere nunyo. Mantere nunyo. Nous sommes Kristo me. Le Yesu Kristo me. Menyeo. Yesu bagbe. Yesu bagbe. Elle menye. Yemakuo. Manu agbe. Efinyo makuo. Wanu agbe. Sonye makuo. Wanu agbe. Yedo na magbelo. Amenuvele chinye. Amenuvele maukoa. Amenuvele toma. Amerika mate makwela sinyo. Ovenu nye hoho. Amerika magate tro. Le Yesu ben come. Ah, Yahweh so. Mi to gbere akpele mi. Mi ta gbere ma kola. Precious, mi ta gbere ma. Nu ikene nam. Ta ko mi ta gbere ma. Mi ikene nam. Precious, Amerika mate makwela sinyo. Tile saya me. Ame yo le kana. Ame yo le sivrimia. Yehowa vonu. Yehowa bota. Yehowa vanao. La polisiade. Loba pora fui. Loba tome. Ewenye sochinao. Ewenye chirulanao. Bakokwe bota. Luchinao. Joji. Thank you, Jesus. Mighty warrior, you are great in battle. Yahweh is your name. Amen. Pastor Oira you are mighty warrior. You are great in battle. Jehovah is your name. Let's sing it again. Mighty warrior, you are great in battle. Come on, Jehovah is your name. That is the God that we are serving. Is mighty warrior. Mighty warrior. Come on, lift up the voice. As you praise him that you fight for you. Spiritual battles that will rise up against us, we will not fight. May your worship, may your prayer, may your voice, may your worship, may your voice lift up prayer of singing right now. Jehovah is your name. Come on. Father, we thank you, Lord. We pray for deliverance. Set your people free. In the name of Jesus. Whatever battle they stand against us. Come on. Amen. Yesu kava demi dale le curse fifo dia dia fifi Kristo to wa mi ka so ameyoke mi chi aku ne mi cheku vo a wole mi anu agbe a se vivi ne kuchecha yoke mi ekpo mate de so mo kwa cheto mate passer kwa kore do me kwa cheto eta Yesu Kristo va agbe yan na Mr. John Yesu va o me to ka bio ma mi akpodo yoyo. Amen. Through his stripes we were healed. Ever Yesu a o fue o wa bi abi overku eja bebe doyoyo a ehile be fire na egba ela me Yesu de meku a abiawo ble wike dole hu ha anami doyoyo kake de mi ma ko hadeke o kake enam doyoyo gba. Amen. Nami agbemavo eja fianyi ya magro na ona sego mebede Yesu dibe won lamena no sesie. Hallelujah. Ona otoka bi ma o me dabe to ka bia o ma mi ko doyoyo e to be kuma mi ko agbemavo eja fianyi ya
doyoyo na amesiame. Ikele no tomi. Elanye gbogbo medo. Elanye mutila medo. Ejore kakeo. Yesu ben komea. Ele bo aho gbese. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Because of the stripes of Jesus, we have our healing. Today declare, because of the stripe, David Befi Femianu Konubrani Nami Yesu Vaonu Eyo now doyoyo Fanyia Yesu never know Ewa now doyoyo the Yesu Christo ben come Yeah makuo Eji brobere Enyama obe titibere Miano la meseme Emna jejinami Abele kinebe luvole nywe dane Luvole nywe Bogole nywe Kakesi kedi ala mesea Bakli miabe nu jejina mewa mime kuna yabe elevevio Akefe nyama glona obede enyama obe titi be eleke wonla oluvole toma obe nyame eleke ogbogole na waje le womuti la hame amen da na lele dofianyi ya weme na globe elebe makpo la mesese le Yesu Kristo elebe makpo la mesese le Yesu ben come Yesu vaku Enta Yesu vakuda yeta Yesu vakuda yeta fianyia yeta to bedake mresa de kele defuna wa krosu dolele ta mesa me ke ga do tusuade be we am akola mesan e we no ma jejina o e ma meto ma ugo Jesus e ko be ele be no na jejina mi e mi akola mesen e na mre ga ba do susu bubuade na mre ko be photo e be video e la be ko be no le jejina mi le konu mi le yi le gbota alo mi le la mesen meta ya to mu ade nu be anabe no ma ga jejina mi wa menye ma we do do e ma o mi ma do to ma bonu o mi akemi abe nu o e mi avo mebe ma wo be jejina mi nyebe de nuna jejina mi e mi anu la meseme ebe ya eke kesinoto akeba trosu ehiato be ido yibe nyanyenye ma na trosu kesinoto fanya mi homa ojise Jesus homa ojise bita kwena mi aketa mi awon mekova bita kwapon Olivia glokpo nyemaku kafui bawo medi gentle bita kwena mi ma una yira mi ma mi fu eme mi hallelujah nyemaku supo ebe yimako kebo mano ble medegbe pa ma hu benu gahu nyemaku bawo Yesu Kristo ben le Yesu Kristo ben makafui le Yesu Kristo ben amana ko doyo hallelujah nyemaku amana ko doyo Yesu Kristo ben Yesu Kristo ben come mauna yami mama destiny me ko be vakame mauna yami yanu agbe mapo do chobiso mauna yami angelo awo ade mauna yami Priscilla mauna yami naweso mi akafuma wo Elizabeth Jesus kafu mauna yami Jesus, Makafui, die. Hallelujah, Nyemakuo. Yes. Mano. Yes. Agbe manegbe palo. Yes. Na amen betowo.
Yemaku Bawo. Yes, Pastor. Nema Ubronya. Ayado Peji Lejipo. Zigede Miame Beto, Bueno Kedile Miabejime. And the people are better now make a care. Matthew Honaka Joma Ubo. Fiania, Nameoka Legoshi, Nameoka Christome, Namele Comedo Comenia, I came out with Miabak Bejiwa, Miakwe Demoa, Miak Ano Pefabeleka Molebef. Maybe Mau the Mebelo, like a Miawele Kiki, Meleponia Giso, and our Gloria forever. Oh Lord, thy word is settled in heaven. Oh, forever. Come on. Oh Lord, Yeah, your word is settled. It's settled In heaven. forever. Forever. Come on. Oh Lord, You to settle it in your heart. your word is settled. And you put our dog Pajilo. And we will no Pajiba. Your word is settled. Your word is settled In heaven. Oh, Forever. No Paji, no Paji, no Paji. Oh Lord, Women are going to mouth here, your word is settled like Jesus Christ, man. in heaven. Yeah. Forever. Forever. Oh Lord, My God, my God, my your God. word is settled It is settled. It is settled. in heaven. You to settle it. Come on. He has promised. He will He will never never fail us. My God. So I will adore him. Come on. I will adore him. My God has promised. He has promised. He has promised. He will never fail. Never fail us. His He put faithfulness them in Goshen. is forevermore. And down the Goshen. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. My God. His faithfulness, come on, is forevermore. His faithfulness. His faithfulness, My God. is forevermore. Yeah. His faithfulness Worship him, worship him, worship is him. forevermore. His faithfulness. His faithfulness Our God is faithful. is He has forevermore. begun a good work in you. His faithfulness is forever. It's forever. It's forever. It's forever. It's forever. It's forever. It's forevermore. His faithfulness. In my language, Yesu dogbe melechi takel. Not at all. My God. We worship Makudenu. Makudenu ko. Yesu dogbe melechi takel. Yevame nuveve. I like the ever one. Let's sing. Elida. Yevame nuveve. Enjoy. Pastor Lochu. Where's up, Pastor Lochu? Yevame nuveve. Hallelujah. Elida. Yevame nuveve. My God, my God. Elida. Yevame nuveve. Come on. Elida. Yesu vame nuveve. Elida. Yesu dogbe melechi Never takel. fail us. He will never fail us. Makude The same duko. God yesterday, today, Makude duko. Began a Come good on. work. Man, we can Yesu dogbe Man, blaming you. melechi takel. Ye pame nuveve. Elida. Ye pame nuveve. Ay 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 ay. Ye pame nuveve. Ah, Elida muna. Ye pame
Oirola. Oiro. Oiro suboto. Yesu dongbe. Melechi daka. Yamakudenu. Makudenu. Melechi il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Give him praise, give him praise. Jésus a promis Give him praise. d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Yesu Kristo ben kamo. Me mi omi le Goshen. Abe Israel viwen. To lele o le fube gba o ke ba Egypt to ojia. Mi efo me be ma fa mi aji o. Ela be ma wa me no ameto me no ele plimi. We are children who are in Goshen. Even though we are in Egypt, the things that affect the Egyptians, we have been promised by our God that as for us, our story is different. As for us, our situations will be different. When there is famine in Egypt, there will be no famine in Goshen. When there is famine in the world, when there is trouble in the world, when witches and wizards and wicked people and their work is increasing by the day, we believe one thing: we are in Christ Jesus. We are protected. We are covered with His blood. Receive your healing today. May you be blessed today, your family. Amen. May joy come back to your home. May healing come into your legs. I pray right now, anybody going through some sickness, fibroid, eye problem, knee problem, bone problem, we declare through His stripe, you are healed in the name of Jesus. Amen. Maybe you had a bad dream. They told you you can never marry. They told you you can never give birth. I was told that before, but I believe in Jesus Christ. And today, to the glory of God, I have two beautiful children. It is the doing of the Lord. They can plan it, but only the will of Yahweh will stand. I said they can plan it. He said, I don't know the thoughts that you think towards me. I know the thoughts that you think towards me. Amen. Le Yesu ben come. Oh, katutu Zaya. Le Yesu Kristo ben come. Le Yesu ben come. Agboyo katatu. Ye koma ujise. Me wafu. To wo hajijime. To wo akpededa me. Agboma kata wafu. Eke mi awunwa. Yaji hamamlea. Afiawu. Neme donku. No siwo. Come on. Yemawu wanama. Ewe po agawe. Agbe. Ewe po agawe. Ewe po agawe. Ewe po agawe. Neme donku. Ewe po agawe. No siwo. Ewe po agawe. Yemawu wanama. Agawe. Pakpede dako wunu. Agbe. Pakpede dako wunu la. Christine. Hey. Agbe.
Dosio Lucio Kata Yemawu Wanama Adem to afokume Adem finyo to afokume Yenyama Dane Amefi to afokume Nemedo Enanumi miedu No Siwo Efu agbode onami Yemawu Wanama Fiani ado akbene Kwa akbene ko wunula Dakbene agayo Dakbene Dakbene kwa aga obubu na ola Dakbene Yekoma Dane Kwa ko wunula Dabora mi dakbene obeneva dakbene ma Abeko Ya obena Dakbene obeneva onyo Nemedo Edi sedo mi dakbene obeneva onyo Maune yirami Yemawu Wanama Stop Abudu maune yirami Kwa akbene ko wunula Madane Akbelo Let the folk who go to the front of the body. Let come your bench, you know, the door. Let me do go out, Yami. Let me have my Yami. The place that came here, I am a November Monami. I believe Maria, the Caco woman with Ajiesua. And then I came out and felt no. But if you come a month, Melewa, Wafu Mona. May favor follow you. The message of God. Accident and incident should be far away from you. I declare our food and water sanctified. In the name of Jesus, we find favor before you, God, and before every man that appear before. We pray that we shall not die before our time. But we believe. But we might have never gamadel. We might have never gamadel. Me and my brother, I'm a sesame. Not what I can imagine. I'm a few. Maybe I'm not going to have you. Me a chicken have you. Me a delupona Yesu. Maybe go kafuna Yesu. I'm going to go katame. I make every man on the jiwa. I make every man on the mother do jiwa. Mount our Pademian. Le Yesu Christo ben come. Oko ira fianya. Le Yesu ben come. Amen. Maone ira mi. Voici que na Yesu Christo. Alléluia. Amen. 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 Voici que na Yesu Christo là. Mais tu veux voici que na maou de pasteur Bagbeta. Novinya ya obena. Voici que na maou de pasteur Bagbeta pasteur Sunu. Chokana Vaslami kwa le bebe directement. Pasteur maou yiro. Maou yiro gede mi blessro. Ne yira vio, ne yira pe ministère. Pasteur Sunu Vaslami kwa gbeya. Eke le kamele boya. Ghana bele. Ne edo Ghana. Ayue yebe number. Manon fifije. Ayue ne egbedo fi wanya ido pastor le fima ne nde hian ko ayue le fima bo do gbara ta ko ayue le fima ele Ghana e egbe va srami ko joko srami ke no miagbo le midi en adoration me egbe ega va fia foisi pe na moro agbeta foisi pe na moro agbeta pastor mawira o ejime hafina jo le camera na do gbara ne to go kwata Togo vi yo le bechi, yo le pomi le sanyame. Togo vi yo le doya le juvome. Ozube ne chogana kafani ba jikwa ke ira yiba yanami. Togo vi yo katan le Afrika bu juvome. Togo vi yo le bechi la fisiafi. Yo le tonne me menyawa. Yo le robe yo to yo adu ba simenwa. Bolonya ne lo agbeta. Eye ko na Afrika ba wunu. Ye dak bene ma wo fianye ya. Ebe no de mi aboyo yi duade me. Abe ga o jimire duade me. O mi abia yayira ne dua. Ne dua ko yayira. Mi amenola ha mi akọ yayira. Me nya Kristo to nye mi ado. Na no nya hem akedunya aju duto eplolao alo de clemeo. Mi atoko nyebe mi akọ na mi anolao. E wo mi adoko adogbenema o. Ye mawuma keme kuna mawuma ke womi afimi ba joa. Mauma wafu agona le Yesu Christo benko. Amen. Beto brother Togo du kota. Be mauna nabe wa menu bebe
wo ganyenye wonti kokwe na jade du koyaji le Yesu Kristo ben kom me vie donye ma uvio kele du yame wate bro no me se no me fu akabele ke mi sure fianyi ya na nabe Kristo fi de siada na no agabe goshin ba mene na no agabe ameke le goshin be nu du ameji ma du mi aji o le Yesu Kristo ben kom mi ye babia ya yena to go fi di de siade e yo kele abe le yo kele gbesia every Togo citizen, we stand here on the soil of Togoland and we declare the blessings of God over your life. In the name of Jesus, you will never become few or little. The Lord will give you increase in everything that you do. In the mighty name of Jesus. All those listening to us from other parts of Africa, it doesn't matter which part of Africa you are listening to us from, or you are an African in any part of the world. We declare divine covering for you. In the name of Jesus, we pray globally, everyone connected with us, the Lord will make his face shine upon you. In the mighty name of Jesus. Anyone who viewed us, anyone who will be viewing later, I'm going to let me, I'm going to let me, who know I've dotomia, nuike ewo, do miaji, na meyokele dotoa, awe na meyokava kwe, emebeha, le Yesu Kristo ben kome, ebe mi ko yaira mo ko mianye, ma wune ya mekata ikeva, amenyanyao amanyamanyao kata ike gbere mi anwu fianye ya mi dogbere be mawo be yira mawo asise sema ike me toremo mawo be to ike me chio iko do atomi iko kona na mia wa konao wa fenuo e wa kodu koyata e me ga pomonu popo ava no kafumao na pomonu popo ano do mawo be nkode la na vale du yame me fawa mi mate dogo alao e ta mawo man veve mawo be mfafia mi bia na dogo du koya. Yesu Kristo ben come nenema kwa vamema. Amen. Amen. Voici que l'amour magbeta pasteur Maune Yiro. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a les ayam. Mais dis ben la gloire pasteur Maune Yiro. Les commentaires ou amen. Moula internet pour que moi nani pasteur Maune Yiro. Écris dans ton commentaire pasteur que Dieu te bénisse. Les commentaires ou amen. Il tourne pour Rafi Ovenani. Wow, pasteur, que Dieu te bénisse. Wow. Adoram Mimi, Togbi Wonyo. Le pasteur Maoneiro. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Maoneiro. Oh le blé. Pasteur, que Dieu te bénisse. Oh le blé. Maoneiro. Pasteur Souné Fian pour la Ghana. Mais il go I want to be me pass back be bao akpere yenye mauto nya oto nye yira tagulu maune yire pastor oyiro ka akpe voici bena moro beta Oyirola Madanes Nemedo Nusio Nyanyema Wuona Mare Abeko Maune Duchina Mezayame Maune Woman Fena Mezayame Yehuane Pomiata Lezayame Amen. Et nous Togo vide les Béchi, Togo vide l'Afrique, Togo vide les Judéme, les Yovo de Banibachi. Yehowa ne chau chite, Yehowa ne le wasi chite. Maune donc je le zayame. Et maune mi se, kanami khose le zayame. Yehowa ne tochi, waga wakwe nami. Mais dobra tao, akbono punosia. Miame yo le chioma, miame yo le chito. Maune Fouakonami, Yame Yogu, Yabe Galezayame, ni pour les chrétiens les connecter, les tout ici, me fait les tout de me faire. Que moi le quoi ginetia, Maune Tocine Fouakonami, les mi pour les chrétiens les quoi ginetia, ne souvent Sabbat Bonami, non Wakoyenami, les Yesu ben comme, Oyirami, Yame Okatava Igana, Bebia Papa Soya, Yate UL 00233, code déman 00233, 24 49 92 04 5. Matroye
Miatengu le directement na femme na kosia parce sunu edem 00 233 24 49 92 04 5 parce sunu edem echokana va toquer le trois à 2005. Il y a mon frère Olivier maune yirolo maune yirogede on t'en sait comme ça. Olivier maune yirolo essaie comme ça tu faut na yirami blessing meza tu es béni yana mana yomi de kama na yirami kwa miende nuwema Yolande tu es béni Prunelle tu es béni parce que sunu edem Nad Broum tu es béni et Guadodo tu es béni Florence Ephraim ma soeur Ephraim alléluia depuis l'Amérique tu es béni Olivier Boulokbo tu es béni Josué Amouzu tu es béni Claude tu es béni Achou monsieur Wagodo. Monsieur Wagodo, c'est mon professeur, c'est celui qui m'a reçu depuis 6e jusqu'en 3e en anglais. Monsieur Wagodo, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Wow. Et fouet à Jacqueline, tu es béni. Apollinaire Lawson, tu es béni. Sandra, tu es béni. Emmanuel Atiko, tu es béni. Nanama, tu es béni. Essé, tu es béni. Alice, tu es béni. Stéphanie, tu es béni. Annie Franny, tu es béni. Kafri, tu es béni. Henry, tu es béni. Lopez, tu es béni. Déborah, tu es béni. Noël, tu es béni. Heureuse, tu es béni. Manasseh, Richard, tu es béni. Wow. Clarisse, tu es béni. Nathan, tu es béni. Sekou, Yves, tu es béni. Edilese, Nkorolelo, Claude, Mayeneko, Amuzu, Erika, tu es béni. Ida, tu es béni. Galila, à côté, tu es béni. Percé, Mustapha, tu es béni. Stéphanie, Anifani, Oiramilo, Oirami les Ayame, Blessing, Oirami. Nenyama Mauru, tu les aimes, on t'a passé par Jésus Christ. Voici pour Jésus Christ. Thank you, Jesus. Voilà, nous venons vers la fin de notre émission de ce soir. L'heure de ma restauration. L'heure de ma restauration. Yao, Bernard, tu es béni. Toi et ta femme, tu es béni. Pasteur Yao Bernard, elle est béni. Momo Bichot, vous êtes béni. Akofala, tu es béni. Prunelle Sadji, tu es béni. Yao Bernard, Oirami. Comme là, Didier, Cécilia. Mauvi yenenye hafia merela kerenchiwa ejemene kere mauchi obe Yesu twami ulo de maume eno wu Yesu kwa wa wu mauchata yo wa wu enu ma chokwo gbere matema jota nu agbe vo amele kada fi bibe awuwa nu agbe amele kada le to vonjina wa we nu agbe never do ji aye to o dadi gba ye aye be cho home ye wa de fianti kwa nyebe na maula sio akpe ba wona yira mi le sayame Samuel Yato Marie-Claire Oira Mila vous êtes bénis Samuel et Tohere ba wona yira mi Charles Alassé vous êtes bénis Perché tu es béni alléluia. Et voilà, nous venons vers la fin de notre émission. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ida Sedo. Je vais prier avant de finir. Voilà nos annonces. Les mercredis midi,
à 14h, nous faisons les temps midi en adoration. Ça continue toujours. Et les vendredis, les midis en adoration. Nous nous regroupons là-bas et nous prions, nous chantons pour la gloire de Dieu. Et Dieu fait des oracles dans nos vies. C'est pourquoi je t'invite dans cette semaine, mercredi, midi, dans l'église La Grande Grâce, derrière l'antenne Mauve, vers le quartier que nous appelons communément Léo Domine avait dit. Donc venez là-bas. L'église se trouve là-bas. C'est de là que nous chantons et nous prions. Et Maudonatomi, et nous kunu Jona, et la Selidio Leiji, la Selidio Soubon, et Menyame Miantochami le Kameno, vous avez mis des Dacia, et toi que Mautoji, l'heure de ma restauration, et Lolo, Maune Irami, Pascaline, Kouame, tu es béni, Torsou Élysée, tu es béni. Donc voilà. Si Dieu te met à cœur de bénir ce ministère, voilà ce numéro 92 plus 228 92 48 97 99. Si Dieu te met à cœur de bénir ce ministère, tu peux nous appeler sur 92 48 97 99. Quelqu'un peut écrire le numéro. Voilà, attention Élysée. Donc si elle est évodée, elle est Togo Banibadi, elle dit qu'il y a des ministères. Il y a des gens qui ont des studios, il y a des déplacements. Par exemple, moi, je passe au Tchouga Ghana, il y a des gens qui ont des semaines de balo. Moi, je suis un pasteur. Tu as des gens qui ont des pasteur. Les micros fidjiens à aussi sia mais il y a même que brenu et il y a même que tant les sélections fidjiens comme les ouya maune community maune ira reginami et il y a même que tant DJ les DJ même y a vomi me boyo maune ira regina dom semi y a tema segom et il y a même que tant au juro be ya wo vomi me ko ponte wa et wana vous tete ba bonami fils africain les quoi si je me dois retao mauna vuka bonami mauna vuka bonami enu yokata mi chobe ya wone regavana nia yehowa no don kumiachi ne vamenami ono yomi mi aho kontra gangao o kosira ma wa mere legito mo popoto mauna vuto ba bonao eye o ha na tema odore mo ba gbeme yesu ne yirami mauna yirami ne jibe akpele mi achia me cho no ma doro grupa mevo ni kwe ya don se paswa Benejoa, Watemazon, Wazon, Jidu, McLeod, Oben Soto do Passo, a child like Mary Jisumo, Elegana, Mekaremiaji, Madumbo, Maune Dominicen, Amadu Domini, Amayeromini, Amaquasio Mini, E Jorabe, Bonoville Vacame, Maquasio Maulo Ducci, bye bye, Alleluia, Oirolo, bye bye, bye bye. Tina, Misia Menu, Kafui Abuju. Mais d'accord, nous vivons kata Momo Bicho, nous vivons David Yolek, Maune Hiro, Evedan, Maune Hiro, nous vivons Samla, nous vivons Jacques, et bien Janvide yede na gogomanami, et Janvide, et Sonia Bedou na Messiame, mais Glami Chobeto a coup donc on le coup qu'on nous programme oji, ta Niam yabem cette dossier, Maune Hirami, et Sonia Beto coup, on le programme ta il m'a levé directement avec le promo, Mami yabem cette de Maune Hirami. Maune Luchinami, à me croissio minami, à me veuve minami, à me tando minami, Maune Irami Gede, Maune Irami Gede. Bien envie, Daniel, Maune Iro, David depuis Burkina Faso, Maune Iro, Meto et Adjito Bonamia, papa, Miato Bouto, passeur, Kim Toré depuis Burkina Faso. Pour les church en grâce, Académie Tao, Oyiramilo, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Et Mido Bona Greta Christo de Chiade. Le Ghana, Ashama, Grace Community, Tokatami Dok Benamilo, Father's Love, Tokata, Grace Community, Tokatami Dok Benamilo, Le Ghana, Lo, Pastor Sun, Tokatami Dok Benamilo,
Pastor Sunbesro, if you got up and down, baby one, baby Eto, baby Aram, Oyiramilo, bye bye. When you're my way, when you're my wulo, when you're my wulo, ah, yes, when you're my wu, bebe ola sifia yo nyeme, hey, bebe yo namo, les ayame, choafia na nyema we. Benanu na benye futo wo ola sifia wo yo me bebe manyo na wo trafia na nyema we benanu na benye futo wo de la megana de dina te nunyo hafi na mako na mo Yesu megana de dina te nunyola hafina bako. Hey, come on, ola sifia yo nyemela be me manyo namo swafia na nyemawe oh benanu na be nyefuto wo maule swafia no lezamen swafia na nyemawe benanu na be futobo Yesu le twafia no le zayamen amesia me titebe ya black dome Yehowa awa pano le zayamen sia metima na rome na me yo pastor ba mi atombe le zayamen no vinye dwe ah ola sifia yo nyemela bebe banyo namo Choafiana nyemawe benanu na benye futo wola ah samla choafiana nyemawe oh benanu na benye futo wo de la megana de dina te nunyo hafi na mako namo Maude megana de dina te nunyo Hafi na mako namo ola sifia yo nyeme bebe manyo namo Yesu chwafia na nyemawe benanu na be adoram kagbevi chwafia na nyemawe benanu na be nyefuto wo Jesus is passing this way, this way, this way. Ah, Jesus is passing this way, He passing this way for my life. Jesus is passing this way. Come on, come on, this way. This way, Jesus is passing. This way, He passing. This way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, He's make a way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, hey, He's make a way. Tomorrow by this time, God make a way. Tomorrow by this time, He's make a way. A child will be a wo, yema watama. A child will be a wo, Yesu atamo. Echo walebe yawo, yema we
atamolo echawale meyawo nyemawa tamo echawale meyawo ola tamono sia nyemawa tamo echawale meyawo nyemawa tamo echawale meyawo nyemawa tamolo echawale meyawo oh Yesu le tamono le zayame ele tamono le zayame ele tamono le zayame ele tamono le zayame no vinyo kwajise meka gbojo meka imegbedomo Yesu le tamono le zayame kwa imenya jise echawale meyawo yema uata molo echawale meyawo Yesu atamo echawale meyawo yema we atamo nawo echawale meyawo Yesu atamo zipo nakwamba usinu zipo nakwamba usinu nekahawo so boha ala zipo nakwamba usinu se neveve wo so boha ao zipo nakwamba usinu zipo nakwamba usinu zipo nakwa Yesu sinu nekakawoso bokala zipo nakwa mausinu nevevewoso bokala no vinye zipo nakwa mausinu nekakawoso bokala zipo nakwa mausinu nevevewoso bokala zipo nakwa mausinu nyemakenu afono aklonya dekeo Yehowa to awa vanam nyemakenu afono aglonya deka Yehowa to awa vanam avawola de la signe katula de la signe e atanye mafono akenu aglonya deka Yehowa to awa vanam amenuvela de la signe katula de la signe ye mafuno akenu aglonya de keo Yehowa to awa vanam ye mafuno akenu aglonya de keo Yehowa to awa vanam nyema fono nyema kenu aglonya de kalo nyema weto awa vanam nyema fono afono aglonya de kalo kake Yehowa to awa vanam nyema fono akenu aglonya de kalo Yehowa to nyema fono akenu aglonya de kalo Yehowa to eja wa parole zayame Yesu lemenye elolo lukae mavo Yesu lemenye etreko lukae mavo igiabe no kata ochi trede nuchinye Yesu lemenye elolo lukae mavo igiabe no kata ochi trede
chignelo. Yesu le menye elolo. Nukae mavo. Novi gloria o irami le zayame. Nuka nyate mavo. Yesu le nyeba glome. Novi le zayame. Echine do posia. Nusana do po. Akbeneke do me. Echine do posia. Eike Yesu le mokwa. Chidule anye. Ahonu de sia de letu. La bome. Yesu le konobe nanuji. Hikiame no kata. Ochitrere no chinya. Yesu le meye elolo. Nukae mavo. Hikiame no kata se. Ah, Zaya meneda jo. Eh, ochitrere no chinya. Yesu le meye elolo. Nukae mavo. Hikiame no kata. Oh, chitrere no chinyelo. Yesu le menye elolo. Nukae mavo. Novi gloria o irami le zayame. Nuka nyate mavo. Yesu le nyeba glome. Novi le zayame. Echine no posia. Nusana no po. Akbeneke do me. Echine no posia. Eike Yesu le mokwa. Chidule anye. Ahonu de sia de letu. La bome. Yesu le konobe nanuji. Hikiame no kata. Ochitrere no chinya. Yesu le meye elolo. Nukae mavo. Hikiame no kata se. Ah, Zaya meneda jo. Eh. Hikiame no kata. Ochitrere no chiwo. Ake Yesu le mewo ekokro. Nukae mavo.